Lijep pozdrav svima. Potraga za zanimljivim pričama i nekim dobrim vijestima dovela nas je u centar Rijeke, točnije u frizerski salon Natali gdje nas je dočekala Kristina i otkrila nam više o svemu. Kristina, za početak reci mi kako si? Dobro, evo, hvala vam, kako ste vi? Evo, jako dobro, čim smo na ovako lijepom mjestu i u dobrom društvu. Zanima me na samom početku koliko dugo već postoji frizerski salon Natali? Frizerski salon Natali postoji 9 godina, ali smo u ovom prostoru 6 godina. Stalno uvodite neke novitete, jedan od zadnjih je što radite isključivo sa jednim posebnim brendom, pa evo otkrite gledateljima siluete o čemu se radi. Tako je, to je Eva Professional, znači španjolski brend koji je na bazi organskih proizvoda. Imamo jako puno noviteta, jako puno stvari koje zadovoljavaju potrebe danas nas žena. Sad kad znamo više o brendu, voljela bih da nam otkrite nešto i o jednoj posebnoj liniji. Tako je, imamo liniju Rituals koja tu se nalazi iza mene. Znači, linija je na bazi proteina, od kojih je najvažniji keratin i to je ono čega nam je najviše potrebno, naravno nakon ljeta, s obzirom da danas imamo dosta istretiranih kosa sa tim balajažem, pramenovima i tako dalje. Keratin, znači ono od čega je sastavljena kosa, to se najviše izvlači van, tako da sa time to nadopunjujemo. Već neko duže vrijeme u frizerskom salonu Natali koristite upravo ovaj brend. Koji su vaši osobni dojmovi? Pa evo, mi smo jako zadovoljni, normalno kao salon, i ženskice, gospođe su jako zadovoljne, pogotovo Riječanke vole biti njegovane. Najviše zapravo nam se sviđaju boje i najviše smo radi toga se i odlučili za taj brend, upravo zato jer su boje pogodne za osobe koje imaju nekako osjetljivo tijeme ili alergijske reakcije ili nešto slično. Tako da dosta boja danas u sebi sadrži visok postotak amonijaka, ovaj brend sadrži manji postotak amonijaka i znači manje je štetno za tijeme i za kosu, što se naravno osjeti možda ne na prvom farbanju, ali nakon par farbanja se to već u kosi vidi. Baš ste nam to lijepo predstavili. Evo, ne možemo doći u frizerski salon i ne pitati koji su trendovi, evo, što se kose tiče za nadolazeću jesen i zimu. Pa evo, i dalje je aktualan taj balajaž, nekakav bob, šak frizura, znači onako mesi, nešto neuredno, i brond, znači brond, tamnija podloga sa svjetlim pramenovima u toplim nekim nijansama. Biti kreativnosti nikad ne nedostaje. Tako je, naravno u ovom poslu stalno moraš biti kreativan, stalno se moraš educirati, tako da. Hvala vam lijepo, bilo mi jako ugodno. Hvala vama.